1834. godine je sagrađen hram. Malo ljudi zna da je on potrajao nekih 20 godina. On je bio sagrađen od slabog materijala i bio je teško oštećen 1841. godine usled ove niške bune. Tako da su Piroćanci tražili dozvolu od turskih vlasti. Oni su to dobili 1855-56. godine, tako da je tada sagrađen hram. I to je neka specifičnost našega hrama, jer su Turci tačno odredili kako će taj hram izgledati, odnosno koji će dimenzije biti. Pa je njima bilo važno da to bude ipak nekih skromnih dimenzija, da ne bude crkva višlja od njihovih džamija, kojih je bilo nekoliko ovde u Pirotu. I onda su naši graditelji morali da ispune ta njihova pravila, pa su onda morali malo da ukopaju crkvu. Tako da je ona specifična po tome što se silazi niz stepenice. A druga stvar koja je specifična za naš hram jeste da je naš hram posvećen rođenju Hristovom.